What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy Apong Rap in English Ilocano Aglalok. And today Another one. Today trivia tayo tangal daw ket daytoy na isang sangayan nga pinangugi ti Pasko tayo ditoy probinsya tayo. Okay? Na isang sangayan daytoy nga trivia ga puta awan na jay pisina. At ditoy balay. Work from home. Merry Christmas and Happy New Year. Okay? Dito trivia tayo ket isang sangayan nga panangrugi ti Pasko dito'y probinsya tayo. Idi Biyernes na lokatan ti opisyal nga pinang celebrar ti probinsya ti narimat nga Pasko nga idadawlan ni Governor Matthew Marcos Manotoc. Actually detoy may kadwa nga tawenan nga celebraranen ti narimat nga Pasko babaen diti administrasyon na. Apay narimat nga Pasko? Wun ata narimat. Narimat. Another one. Narimat. Chum. Narimat nga Pasko. Of course. Paulit-ulit. Okay? Di naglabas nga administrasyon babaen kay ni Mamang Nawen ni Senator Amy. Ti tema idiket ti tema ti Pasko idiket Paskwami ditoy. Okay? Paskwami ditoy. This is how we celebrate Christmas in the province. Kasi di. Ngayon, ni Sir Matthew tinagbalin nga governor. Nagbalin nga narimat nga Pasko. Why? I don't know. Ay bagagitayan. Di may isa lang nga madinagbaliw ket detoy dakkel nga Christmas tree. Nga agdakkel ti 45 feet na history at bandete di kuan di last year kita niyo di kita memory show last year na trivia na about the Christmas tree. That is a 45 feet Christmas tree. Kasi kadakkel na. Okay? Apay kunayo nga madi may kadete nga Christmas tree apay hang masukatan un ata isuti masilawan no kwa. Christmas tree lighting nga road isong adalat na dita ng Rugi. Okay? Kaya intayo man iti na isang sangayan nga selebrasyon dahil yung aktibidad. Siyempre, itang atawen ket mapaspasaran tayo ti COVID. Data, siyempre, manmanuti ang bisita, manmanuti na pan nagbuya, tilang na pan nakabuya, ket digitay lumabas ta Kapitolyo digijay apor nga kalkalpas na nga nagtrabaho tapos nakita dani pigayam light show dita kada kabaro nga pabuya ta Kapitolyo. Okay, isuda lang tinakaimatang actually jak poy nakapanidjay ta work from home nga road ken digijay nakipagpaset ti andijay pasko man ni governor ni vice gov ni Sir Ayan. Okay. DJ host, Damaris, kada kita balikas babies. Sinukad pa eh. Digi dyan, ti ano dyan. Digi CMO nga cover. Digi lang ti nakaimatang. Okay? So, dito yung activity na i-focus iti live streaming. Kung pa nakaipabuya ti social media iti Facebook, via Facebook. Dito yung event nangited ti inspirasyon kadagiti Ilocano nga despite adda COVID tayo. Ano da COVID dito lugar tayo? Ang COVID ko dito lugar tayo. Adda COVID kung kunak tuloy. Dito despite adda COVID ti lugar tayo. Di tayo kumaliklipatan ti espiritu ti Pasko. O kita nyo ket nakapaspasko na adda Christmas tree tabay ko. Okay? Ken dayjay us-us to nga pagtarusan ti Christmas ti puso tayo. Ken kada tayo amin nga Ilocano nga ti us-us to nga hindi dato yung pagtarusan ti Pasko kada tayo nga Ilocano ket pinagtitinulong ken pinagmaymaysa. Diba? Maymaysa tayo. Ilocano tayo kaya tayo dito naundur tayo, naandur nga Ilocano. Okay? Dayto nga pan nakasilaw ket naawagan nga Joyful Symphony of Lights. Okay, the Joyful Symphony of Lights. Na makikita yun tayo, papabuyan. Ken no tayo nga mismo ije Kapitolyo
At the time yung mapan Kapitolyo, try yu timapan. Makita yu dito yung napintaan nga dalan. Mapan di Kapitolyo. Amom ije, dito yung kumadete Ilocos Norte kung nanda na Christmas tree na ipagsirka dyan. Napintaan day dyan. Ti stars. Dapat rainbow na. Napintaan ni Sunri stars kaya nadakas la rainbow na. Tapos balin nga yun ito yan. Path of Stars. So, dahil kataawagan ti Path of Stars. O, diba? Ikay malmalangan to nga dahil. Ano niya dito? Dakas dito. That is what you call the Path of Stars. Naarami dito yung kaputa masapol tayo tag social distancing. O, da ka nga mismo dito nga lugar. Siyempre nung pagkagbuya, masapol nga tag social distancing tayo. Siyempre, ada tayo itirwang. Nupapan tayo kadigitay stars. When no tayo kunada nga, you have to step into the stars. Marami tayo ni social distancing. Kita. Kaday ka. Siyempre, the floor mural gayam dito no pa. Uno, road mural. At kalsada nga rin saan nga narami data nga pagsisinain da tayo. Ngayon agbalin isuna nga no agtakder tayo kadigitay stars. Amo tayo nga safety tayo. Okay, nata. Safety tayo, ken natalged tayo, ti maysa ken maysa nga awan ti sakit tayo. Oo, di ba? Sa di kagtaktakan no apay awan ti face mask ko anak lang dito balay mi. Okay, ken naka social distancing nga at di ka kabalay ko. Maturog da pay lang. Okay, dagita nga rutina sang sangayon nga Pasko. Iti 2020 dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Sapay kung mata let us have all this Merry Christmas and may God bless us all and protect us all. Kada ito yung mapaspasungadang Pasko. Sapay kumata at damit bonus me. Bekenemen gov. Okay, Shak detoy. And this is your konyo po ya pong Glenn Rep in English Ilocano Galo. Yo! Peace out. Bye-bye.